يا أبو كنا قتل كين جزء جركي أنا يا أبو صار لك يا أبو اللي فايدة لك oh iya raga yaran mari ochu kana kan raga yaran ini ochu sana le ochu sana tau doang kayak sanggan gala tu tawan ni ya sekarang tu saran saran ya rabbi ya mudin dapat Abu masuk ke dilen jiso. ya Amin mak dilen jiso. wah ke saja pak wah ke saja pak ya Allah ilkenu raya cati silakan cucu surah lo sutiren ya rabbi tadi geser geser kawan ni mana rawar kisah Kan wa mara sir kele tini. ya bo meru kesana ya cinta di benu meru di kopi nama bicara arkam di malaka di me malaka dah sama apa aja kare akka sorum kam nare sila ukti kanani ceraten lewa yara मैं अब चारों से ya rabbi ya Allah ya rabbi ega kon unor kan la 50 baram manam ne nyate garan kam shara se rogo de dem gumaman le da do nyata Wal shauku sharar re yo ko ban wala dama sharar. ega ma shara sam pedaw inni ega sam pedaw amma ni wonne kati chawuf Jawab da nawa hajja khana asmati. rabbi mera me ya rabbi ghiyat Jabina isa dinne tulaba. rabbi mi yotana akka gode Rabbin garu sababa gode ni beite sababa ga rabbin ni no wanni gode rabbin da ruko buse da wajala buse yani. हाँ गनोnya तो मैं Dawa isa Qur'an ma zanila. me aku mahana uto nyate me urkabi me urkabi ko akan kenyi kenana Khayo. मैं बात कर kon abdu malere kamit ये आते से ya rabbi kata kata bini nyara nyara bini kau kau sejak sana bini tay kau kau sejak sana nyara Awan berat ko biyo. और दमे में me ya mahana ya rabbi sitar matakallim furan ya rabbi do tar matakkabi la malle me ya abu Hagan ma wakati. Hagan ma wakati. ana ul kamse أنا بتوصل مع الديابي lekim si ya biya bini Namni mo mujade. nyate Ta eda duran diwan be no ta eda asbir bila into ina. esa nyata kan isku mama ga shara dia mujiro ya rabbi makana sila nyate kabe kare kimse kare saniti Hobini ya bu mimi koko saja saya Mucam bare den kono ko. ya Allah ya Rabbi ya nesa tinta kaya tu Syekh berbada ya Rabbi ya tilka idan fi rahman ma ida san duran dem go andle cuma ti wajhi da mama le mana go are apun akala te monti ya gara kesa kas tautirti mari go are anjiru Ko wajje se ba. ifi wajje se ya Rabbi ya Rabbi توكلت على الله يا رب خراجي بيبي يا غيتا يا الله خلاص aje suri se bodet ina. ऐसे औरत न्यातो يا ربي يا ربي خلي الدعاء ما مسكتي. تسنو غرا يا ربي يا شيخ مسل انا باسو دعاء نا غرا شيخ ني غبانا نما فيا الحمد لله خيس دراني ميغا تم فيسه ربي وجي شيخ كلام ربي تقرأت يا ربي هي دعاء نا غرا ربمتي شيخ مسل نا باسو شيخ ني وان بيني فرمان ني ارغتو هنجر اما ايستين براغبه المودي يسن برباد رافد الليل شيخ اللي تبدو ايستين براغبه يو ولان حجاب سيكو ديو جيتين سودا من انا خيستي ولا فانفتمي فجيسه ونما كان يرونو هي نيدا تنلي كتيل كين في الرانيا تونو الكين تشوف رت تشري فيتي الكين افجري افيتي فان انا غوتو اني كتريسا يا ربي يا الله يا رب Ya Rabbi. رب خراجي وي ما انا كمان وما لو يا ربي يا الله Ko to ni nazo ka ya. يا ربي دوبك وما قونا يا الله يا ربي قلبي انت كونه غارسان
keessa na irti ilmooti. Kunoo viidiyoo desaan galla keessan takka kun ilmooti jettu awwaalu deema. Gaarreenyee laallu Deem gaarma sanittis deemiti. wanti kisirifne deemnee gaarreenyee laallu mucaa sanboo. rakkoon qabu wata sheekatti Maallaqa san silaa inni maanta maallaqa jaatu kun namarraa fudhadhee maallaqa sila. Innis koo dargeettinaa fi geessila. Dubaree eenyuma itti dhiibnee aanee silaa mucaa san bakka san illee waan beenu gooti gaarma keessa laalu. nama biraa yoo yaammanne Yoo nama arganne Nama yoo rabbi barsiise. gaaruma namni biiftuu sodaa baran namni qarqara kiyya bahuu dhiise. namni gaa Namni naadii. Siiri maaloo dhugoota jedhee namni kanaaf kadheessu Namoota sanuu siiriidhaan akka namni natti hin dhufne gootan isa ishee. Akka namni tokko na biran baane siirii sanii wanni magaalaa kanaa guutuun sodaatti Yaa. namatti hin jirmattu. Kun guutuun siirumaa wal fixe yaa maal iddeenyaa bu'a. Yaa rabbi tirri lafa kee fakkaata yaa rabbi alhamdulillah. Ganama waan irraa hojii barbabbuutumaa ilmaa ifis ajjeesanu jira Bar xiqqoo hojjetumaa. shil amma xiqqoo kan jedhe amma ta'e guutuu xiqqoo lafa oolu taala. Gosa kana ta'e kan nurraa wayyaa obsa Yaa yaa bosilaa gisee na kate ciisa kan. Ka'ee deemee qalbiin tiyya gaaraa san. Dhaqinaan jette amma gaara ilmoo tiyyatti awwaalu. Gaara isaati gaara awwaala yaan bakka hin beektan. bakka hin beektu gaagaaruma Yaa keessa deemnee boqonnaa bilaal dha. bakka hora bira daa'imman bakka maaliif beeku? Gaara biyya tana keessaa dhaqa hunda. Yaa baatuma nan deema. Meera takka gootu gaamu qabas hin qajeelchu. Sila ammaan Ati kana ammas isa kana biraa deemuun taatu. kanas Anis maallaqa inni jaha tokko namarraa argadhe jaha tokko itti naa barbaadetti siin hanqate na jalaa. Sheekas itti baafna biiniin mana jiraa mitiire. Ilmoo tiyyata isaan jirtu ragaa keessatti ta'uu darbuu deeman san dhaqqabatuu naa washa. Deemee Amma qabame amma kana yaa bosa lamarraa albata rabbira Qabame. amma isaan silaa awwaala jedhee sakatti haan kana silaa rabbira nu fide. Dhee kana fiidoo gallakkisuu Achumatti aanaa awwaalanii ilmoo tiyyochi. eegaa har'a agartu wardaa jedhee fiidoo gallakkisuu yaanii ture dhaqee silaa laalla silaa bu. yookaan ajjeesaniituma qaatu anima. Wallah wamalaa wallahi. Shahiidedha. Wallahi ilmoo asirratti shahiidedha. Ilmoo tiyya jirtu awwaaluu deemtiin tiira ishiin nu dhagaa waliin guursisuu jirtii barqaallicha maraachite. Yaa rabbii kiyya malanaadha. Yaa duuba amma meeme. Maluma wallaahi. Qalbiin takkachina addaan nafa caateemee akkamiin ta'a? Adda finciru akkamiin ta'a? Naman qabu. Takka lakkii umaa yaatin. Wayi sillee rabbi. Umaa yaatin. Beeytee akkanaan hin hafu. Amma hundaafuu bara ammaa ta'u mucaasaniis laalaniituma gaa'ilmoon namaa asuma gaa namni as keessa jiru akkanan taatu. Wayi namni yaaboo numa argaa barsoota biifate namni maqaa dha'u ni jira. Yaaboo hin oolaa argaa fayyaati barra reeffata malee. Bara hundi wayyaa waan jirtu hin gartuu laa. Akkanaa kana ammas dhiisanii maddii deemuun waarmatti ulfaatti yaa hordaa. Yaa hordaa mala dhabne mee mala dhabne yaa hordaa akkuma si gooname yaa hordaa. Yaa rabbii kiyya. Yaa rabbii kiyya malanaadha. Hordaa kana yaa dhabne yaa bu'a. Dabu. Yaa rabbi fayyadni firra. Daabuu yaalaa. Yaa ijoollee deemu. Dabu. Qalbiin tiyya kana deemnaan Ulaan kana asirratti qarra yaanu. ilmoo tiyyaa gaara san miyyoon tun dhayxee na dura dolchitti ishee Sheekan garre mijaasan taatana kan warboo walumatti naqamtee irraa warra rabbumta daabaasu. wayi rabbumti addaan naa baasu. Amma gaafa fala isin tura hiitee ammaanta fala dhaa kaayoo. Yaanee mee sheenaa natti hafte tana takkitti sheenaa beekte. Yaa saala keeyyatti amma. Yaa rabbi. Ati hanganan dhufu maallaqa sani sange hangan argadde sani nama sanirraa fudhadheeti. Biyyoo mucaa kana nyaata akkam goone. Fudhadheetiin dhufaati. San booda deemte itti naa barbaadda. Mucaa kiyyas achumaan sheenaa bahee mee takkitti goda san. Goda san keessa deemnee sheenaa baafaa. Bara gochuun maa hojii reefi ta'ee bara qofoo. Allah yaa. Sarratti cireetti yaa booduu baaduu taa'inaaf nyaatee katti birti dhadhoosan saayi. Gaafa deemu jechuudha sarratti baaduu gaafa maddiiru san. Mee akkamuma goona. Nyaati yaa wallahi. Si ba qofoo nyaa. Akkamumaan taa'u. Maa qofoo irraa dhooginaan ilmaa itti kenna nyaatu diimaa qabu. Yaa rabbi kiyya sababa kiyyaan immoo namaa kan akka rangoonni ni dandeetii ta'e irraa fuudhee haa haaliqa kiyyaan asuma beekaa yaa rabbi kiyya waan dadhabdeen qabdu ati yaa rabbi. Yaa rabbi biiftuun sirra hin jirtu yaa haaliqa kiyyati ishee ilma namaati yaa rabbi yaa Allah. Wayi yaa rabbi. Allah. Wayi yaa rabbi.
إيه سلا قرآن ما هو مناني قرآن شوف ديمي خانكيت ما في دقا mana kan tak masih anu jira يا ربي هي ما بود مرة تباناتي بود ما مي بقول تلين براقياني abo kaso تباني أتي ما anda قرآن surah ikhlas tan nembe ina ko nan tikaraw Quran la tan le taw tikaraw بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا بدي بعد من وفاقي بودي بخونه يا أبوي دومال يا Ini Quran maka aku tidak dapat. قرآن itu mau syaitan kan لا كم يدي التاني تقبني kan dibakat kasih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من بسم الله يا ربي رجعت غسامك يا رب تزوج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جني برآية القرآن هذه كم أخرى اللي ذاك كتير جديدة إيه آيات القرآن أنا وين ذي يا هو رب الشيء وصلنا التابد والله لو نميد يا أبوي وأقرأون تمام قال لا ربي خيا أنا خيسا إذا ما قد قرأت أنا يا هو قال دران كقرأوا ولا إيه أبو دران بس شيء أنت برتلا ما تنقل أوف جني لك كت جني أبو تعرف دي بنا مسيح تسبح شانا بقى شانا باني قرأني تكلمني تنبرك كسيري تسيري ويدي مالك جني كتنا مسيح تصني يا رب تنام صوتك قراو ما كيسابا سراشين لا أنا ربيت